Ka Working President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC ka Deborah CH Marak kalaong bagi pai ba kikwa ia kejengkela namar bahadin South News nem kijit ia kalong ying UPA Sangma Kishna tang ia ke PA Sangma Stadium kani kanong ilam ke Kongres kalaong ba kipai ba menta ki kentat ia ke NPP ke sarkar ke belam da kontrat ke Sangma namar ki kam bamsam ha ki babun ki skim ba per Hendang Shin ngiyoi Menteri Rangba utuk pisan na Meghalaya banlej ai syakiwe kijela kani kadai kawai nakidau bagi pai ba kikwa ia kejengkela ong kadibora haga juga pod ke Working President ke MPCC kalakam empat penpau ia kejengkem ba hagane ke kenti u kertong ke Kongres natura usaleng Sangma unra ia kanam jing job ha ke MP wala ngamla manabatai kan no won ngin job hanrei hagane ke kenti ngilati kena bangin job yak MP natura kala penram syuk kadibora kala teru ia ke NPP bakal kena bakal Kongres kala pendon kam bakla ya kinong ilam Kristan ban hiar thma yak NPP ke bakarsan BJP ki nong ilam balang Kristan bat kipat bak Kristan hari lum karo kim dai syuk ki babi hanrei kilayoi ya ka ai ke balajia ha Manipur kumju ha India kalaong Kalaong baka Kongres College kipat ba banpan ia ke jingkerku om ban yelam bakla androi kipat ba kitip bat kistat kumno bat yano banjit